cyari cyo gusubiza amafaranga uriya mugabo w'umunyamahanga mwabonye yibwe n'umukozi we amwiba amafaranga yakoraga mu rugo arayatwara. Ikindi gikorwa cya kabiri ni igikorwa kijyanye no gusubiza n'ubundi amafaranga yafashwe ubwo hakorwaga ubujura cyangwa se escroquerie. Umuntu yaragiye kugurishwa ikibanza n'abantu batari bahiranye. Muri no minsi hari abantu bari gukoresha impapuro mpimbano ariko bagamije icyo nakwita kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, bakiyandikaho imitungo y'abantu bakayigurisha. Ngira ngo ubushize ubwo duherukana hari abandi mwabonye. Iki rero iyi yari resulta y'ibikorwa by'ubushize. Ikindi cya gatatu mwabonye bari abasore baje nabibye telefone. Nicyo gikorwa kigiye gukurikiraho cyo gusubiza telefone ba nyirazo bari barazibwe. Telefone mubona hano zafashwe zingana na telefone 280. Ni telefone zibwe n'abantu batandukanye, hari abagishakishwa. Turahera rero kuri iki gikorwa cya mbere wenda cyo kugurisha ubutaka bw'abantu. Nyuma y'uko tariki enye Ukuboza 2024 twerekanye abagabo batatu bafatiwe mu bikorwa byo kugurisha ubutaka bw'abantu bakoresheje impapuro mpimbano. Twakomeje gukora iperereza, hanyuma RIB iza kumenya amakuru ko hari abandi bantu bari gushaka kugurisha ubutaka bya bindi byo guhererekanya twita transfer. Bahise bafatirwa mu cyuho. Ni babandi wabonye umugore n'umugabo. Umugabo yitwa Kayiranga Calixte afite imyaka 51 na Kayirebwa Aline. Uko babikoze rero bariya nubwo babonye babiri ntabwo ari umugore n'umugabo, ariko mu bikorwa bakoraga bari bise umugore n'umugabo bira by'ubujura. Uyu mugore rero mwabonye Kayirebwa Aline niwe wigize nk'umugore wa Calixte. Bafata indangamuntu y'umugore w'isezerano wa Kayiranga Calixte bashyiraho ifoto ya Kayirebwa Aline nk'indangamuntu. Nyuma y'uko dutangaje bariya bafashwe, abantu batangiye kujya bagira amakenga, n'abanoteri batangiye kugira amakenga, barabitugaragariza ko bagize amakenga, ndetse n'uwari ugiye kugura amaze kubona ibyangombwa yagize amakenga. Rero aho ngaho RIB yahise igoboka ibafatira mu cyuho, igerageza no kugaruza amafaranga miliyoni 9,800 z'amafaranga y'amanyarwanda n'amadolari 5,000. Uriya mugabo niyo atwaye. Ku mafaranga miliyoni 24 yagombaga kugurwa cya kibanza bari bumvikanye. Ayo ngayo arengaho bari bamaze kuyarya, bari bamaze kuyatererana. Urumva ba komisiyoneri babajemo, kuko umuntu ujya kwihesha ikintu cy'undi bagira icyo bita nabo muri za mvugo z'iki gihe ngo baraheba, kuko abagurisha ikintu cy'abandi yatwaye. Ni ikibanza rero giherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, akagari ka Kabuye, mu mudugudu wa Tetero. Bariya bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusororo. Uko mwababonye Kayiranga Calixte na Kayirebwa Aline ntabwo ari umugore n'umugabo, ariko muri kiriya gikorwa cyo kwiba, cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, bitwaye nk'umugore n'umugabo, kuko umugabo ntiyari kubasha kugurisha umutungo asangiye n'umugore nta burenganzira umugore w'isezerano yamuhaye. Niyo mpamvu rero bashatse gukoresha ubwo buryo. Hano turaza gutanga ubutumwa tubuha ba noteri ndetse n'abandi bantu bagura ubutaka. Bakurikiranwaho rero ibyaha bitatu byo gukoresha inyandiko mpimbano, gukoresha umutungo w'urugo mu buryo bw'uburiganya, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya.
Iki cyaha cya mbere cyo guhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho ubihamijwe n'urukiko ahabwa igihano cy'igifungo hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga iri hagati ya $3 na $5 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Naho icyaha cya kabiri cyo gukoresha umutungo w'urugo ku buryo bw'uburiganya ni icyaha gihanwa n'ingingo y'150 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho igihano yahabwa aramutse bihamijwe n'urukiko ni igifungo hagati y'amezi 3 kugera kuri 6. Ibi byaha byose mubona hano twaberetse harimo uburangare, harimo ubuteganye buke, harimo ubuteshuke, harimo no kutagira amakenga. Ibi byose turetse uburangare tukagira amakenga, tukirinda kugira ubuteshuke buke cyangwa kudashishoza, ibi ni ibyaha byacika, ni ibyaha byacika hano muri iki gihugu. Ngira ngo ibi bintu byo kugura ibibanza n'abantu bahimbye ibyangombwa byari bikwiriye gushira. Kuki ugomba gutanga amafaranga miliyoni 10, 20, 30, 40 ukayatanga gutyo utabanje gushishoza? Harimo kutagira amakenga. President Macron, Dr. Tedros, distinguished ladies and gentlemen, I congratulate the World Health Organization and my brother, Dr. Tedros, for inaugurating the WHO Academy. Thank you for the invitation, and I had hoped to be with you in person. To President Macron and France, I thank you for championing this very important initiative. Rwanda fully supports this Center of Excellence. The COVID pandemic showed us the importance of training Africa's health workforce. New health challenges have continued to arise since then. We need to lean into advancements in science and technology and provide better learning opportunities for health professionals. In Rwanda, we aim to quadruple our health workforce in the next 4 years. The WHO Academy will be instrumental in helping us achieve this objective, and we intend to make full use of it. We owe it to our people to deliver consistent, affordable, high-quality health care. And for us, this means creating partnerships where we can benefit from knowledge transfer in essential fields like biotechnology. There is a lot we can do with friends and partners to build on what we have already accomplished. We look forward to witnessing the outcomes of this promising institution, and as always, Rwanda stands to support and do its part. Once again, congratulations.